Eti last week nimo ana video pop up on the internet Dormaahene wo piemu wo Berekum ana se na oprapra Berekum kuro ni mu. Despite nananom trankonyo mo Berekum no, Dormaahene tu na se ko Berekum ho no one ne manfo bi ekoprapra kuro mu. Eba usa media no so. Abeye deja ajiskolo. TikTokers no blast Dormaahene se there bi. Ado ye ni die nyame anim nukure nie. Wanya de. Mema nchirimu no akire wadwen ama me wo comment section. Hi Penyah block media. Mess was say any dey mo. Obe like video no da ma put subscribe button, somebody click the notification icon for latest updates. Na ba kire wadwen dey ama me wo comment. So ba so. No share for anya bia hwe. So, it was last week and na Dormaahene go piem wo Berekum. I said na seminar ne say okoye clean up exercise wo Berekum. I said otisi montine so kuda ababi na say odi yi politin wo form near their day. Clean up exercise be. And it was so interesting. Say, Nana Dormaahene any crastic. Mura. But omo mbona chi dom no de. I said, omo shi jama bi keke. And ye man mura. And I was na clean up exercise be na yeah. Penyah no di animu na But omo mo di na chiri de omo nya bi. And ye man mura. Say. Your content na ye create and na de be ya. You know, and now I make a say idea goes to Ghana Hanum and yet because I said gradually we are reducing every dignitary to nothing in this country because of ahombrasie ni hwanimu no nyam ehwehwanimu no nipa ni person mo je hwanimu enipa no hwanimu enipa nkamfo ye be ne be kamfo ye oh nipa edo odwo oh we dia obra ne ho asio oh ba ku bia ya na ye mesle Muhammad de wa hambulo Hey. I say Muhammad ka so na what ye chine yes Muhammad de wa hambulo one day, moment to us in your content, right? Moment to us in your mommy update, I'm sorry. Moment to us in your mommy update, I'm sorry. So gradually, Ghana no, you reduce every supremacy to almost nothing. Hene. Nice. So about organizing clean up exercise. What I say? But enya won also who could get it borla. Nana what borla? I say. Nana what borla? Nana mom do achi yede. Nana what borla? Say. Like come on, and when you go on Mama ye mfa dibi se nipa ne wa hobrase ntina ye force nipa bi special. Montia se Ghana Hanum no president ahemfo ye woni nipa bo no omu ye special. Eti mama ye mfa nipa do obre ne ho aseo en tagi wo mu ama to the point say adibia ni so omu ye krana na omu ye eye num guase ma wo mu. We are reducing every supremacy to almost nothing in this country. All because we are humble, we are this so, we are wise man, we are na day. And you think say King David in the Bible, Queen Elizabeth or King Charles, ever organizing clean up exercise? Na or nunu kura. Hell no. To hell with you. What I say? To hell with you anyone we are humble to hell. Come on. Yeah, man. Adibia na nimonyam mo no Ghana no lose the credibility. Lose. Confess no be share ohene animonyam ne nidie de man. Like now no be who ohene kwa say we a normal person. Te say we no a normal person. Nothing dey normal person. Come on, say. Say. I man no kwa me say ka kire wo say. Ade Dormaahene entwa ye because untimi ntam praye mfiri ukrom. Enko pro bi krom abra kro no ahemfo. One ohene no anya collaboration bi aye ye ne mu be kan bom aye clean up because ahe nyina ye bono tie nyina ye obona sa ase so ahe nyina ye bono ane nyina obona tie be boa ne nyina ye no this one there one organize one crop for na do mo aba be clean up exercise abra omo nanan ma trankonyo mo kro no ama ne de eye nim guase entwa ye e basa na sebe be ya mamanfo adiwo matem se omunimu nyansa omuti ho omukro ye fikura no chisenka Dormaahene amanko mu nsuanya nyansa sebe omebra pom kro entwa ye amen no akra no nanan ma trankonyo mo Berekum
de ya obeka say there be Adamaahene ye no just say was set up was set say we are seeing matem entwa we don't do that. We don't do that. With me for playing through krom enko obi krom say me ko prapra we yenya ne sa yenya sa baby a e go comedian so a say me no kan ye no Ghana for bisa na say anye bia doma wa pra ni krom nyina wie Dormaahene asem de yi nyai kanda ongwa hyesema wakwa akodi se me kwa kopra Berekum me mo mama ne na chidifo no minim se crazy ne gu omutiri mo se omuni nyansani ba akokora o sometimes it's why me dwene am ade papa we na chidifo ni like nyansafo ni mana I say wakwa Berekum no he's doing the right thing. If you're doing the right thing the wrong way, you're doing the wrong thing. If you don't know, let me tell you. Say Bank of Ghana, baby omusike gu no. E hotimi yefi. O sorry anopa. Na ono nko ofo nyina ma sorry. Mamo mo bia mane. Na ma bo Ewura Bank of Ghana, baby esika ni gu no. Na ma kwose mo kwa akopra. Na se mumu if you come back alive sofu bi no ye kwan either adum chedua or ubinim no ye kwan wa mo highway authority amane mo order to stop one as you bet my dey open wo palace obi bet my be wura ho say na palace wa yefin munim ne ba bia no bo wura ho say ye be pra ho ama even when obi kura obi bet my bo wura palace obi adum say wa yefin tim be pra ho ama just think logically na yes ye wade nyina ho kwanye nyina ne fata ye unim say wo kopra obi kura so a what happens to meeting the authorities of the town na akwa no mo boa na mo kunwa nka ho na akwa akobọ na mane Ghana High Court we and Appeals Court we one beti ma sorry akwa Appeals Court say menye staff worker ye mam authority bia me mo bia mane be ho ifin me kopra ho what be that you can do the right thing at the wrong way that means you're doing the wrong thing and Ghana constitution we a logic also di nyansa na wuhunu you're invading somebody's privacy obi woni fie no ato fence wa afa ho na wo fie no akase we fie wa yefin woni mo bia menye authority bia mafa praye nipa ne ti ho na obo Ewura wo say mafa praye me ba be pra fie ho ama na wo kọ na ka man hwewa obeka we don't do those things e wo ho kwan sha akora didi akora keto wo be 5 years ana e wo ho kwan sha nipa akora didi yes ye wo ho kwan sha kom de ya yididi ba ye wo ho kwan sha yididi aduane ne fra anwane yidi no it is the wrong thing it is say you are doing the right thing at the wrong way no just say you are doing the right thing Ghana ye wo ho kwan sha be ma no oba hiem na ani ye wo ho kwan sha be ma no oba hiem but e wo ho kwan sha be ma ne akora o 3 years hiem ana no so sex is legal but the way you are doing the sex makes it illegal it all prane illegal by kwa of us prane illegal you can be arrested for that yenyi say Dormaahene Berekum ni asante fuse ne kura nto nche de wo ye no eye mo asem kire say kuro ye wo dia na wo ye fiewura akora na efiewura wo unti bi mo bi enwuro bi dem say ma bo Ewura wo dem bebobo ono ma ama no you don't have that authority asante hene ebe ye ni program no kumase ye ni dia no oye nana hema eyi na asante hema eyi na omo bi e free kwa ho no they told them months earlier that say ubi ama abontin ade na kuro ni nye eye ne dia na 150 prekope na wan sha ase 2NC obi so enku obi asem nso re free ho and omamudi na chine so ye okay like they don't see anything wrong with it what could be traditional area as to say okopra say kuro mu ho no omo e can say sacrifice be no mo ye culture be no mo ye e bia wo pra no kura is it permitted for you to go there and entenanche obi ohwa corona okwa mu no obi aduadua na aburo ne normal wo kwan ho se o pra ibetutu no se ade ni mfifi be ide na wo hu those kind of things ni nyina na me miti kromo bi na be pra make se me good da for my pra to atwe make se me good e she polythene bag im ana se me sika e she polythene bag im me kora ne te se bora akonfo nti me kora ne te se bola wa ba be pra de na to atwe you see we ye judge enjimisa because obi dey asem we ba wuntim nya na hwe minim nipa bebrom dis kato bolem minim nipa bebiri that's the reason why president krabe ye clean up exercise obama mfo amane
se ne obi ade bi na ye bi enye borla bi na ye borla o obi watch beti be frato and obi moto key kura beti me ne car key beti me frato obi hu na ho ye fin wunim se borla wa ma obi amane na wo prepra no wa pra obi ejapade akoto atwene no ana munim sa. And it's not a matter of say, my co be close from a coprepra. Now, coin will be sheer toilet to go. So, the way an ANC hunu. And what you do for, I mean, him how they think. So, none of them could tell you, and I, yeah, Kodia, at least, young who, Kurumon penny for jazz and Henny being coming in the financial and say, oh, Saturday, you be clean up exercise. Into Mr. Y, you will be a man. Now, why don't you do Kura clean up exercise? Your bomb in a man you. Se Saturday ye so nyina ye titi nkron ketuam ye fa dawuro ni abokonkonkonko Saturday be ye kokwasafo dwuma na na se obi amfa ne no mamra na na mfiti prako pe na Saturday du no o prapra wo ye sa wu na nu nim nyansa what the make na se nti mo amudi na chi ne munya nkwase asem no fo me tie de Dormaahene blogger we work me tie Asemaba Berekum Traditional Council mumma mani emra mo so se moya ma adwen se bunu ha yete no activities ebekọ so wo bunu ha bia no momfa mo ho nhim munya part of anything concerning bunu a mum tam konjani free bunu ha sei na ye hu se we are building bunu together na monka ho bon abza for me to aso I am co-president amika samecho Berekum Berekum at the said of my crew now I'm co-president. We see Berekum. I said Dormaahene now. Berekum or your man here said Dormaahene now. So I co-president. We need the arm. Make me can on chill. If we say, "O man here be to me sorry," and call man here be crum and co Penyah Penyah. Betty wo. I'm co-president. So we need man here now. I hear nya patapao. I hear nya ntokwa. I hear nya basa ye. I hear do di ade. Nya de komede no. Dabi o untimi free Berekum. Any development na Berekum from MP. Now dabi he co-president Berekum any friends say Dormaahene fa na efe. Berekum ne Dormaahene fa pa na e ka say efa o en fa na efe. Abusa for ma nipa bi wo ho a na Dormaahene de o magu social media o mutu futrogu nipa ani. O tu futrogu nipa ani too much. If say Berekum no eye man hina konya yekuru kese a eso efe na Berekum class ye kwa ya agro Berekum ne kwa class ye efe che Dormaahene kru na akasa Berekum be bie no anye kota Berekum be bie no anye enyefe na adentina eye Dormaahene eba Berekum edi matwefo di na chi abema Berekum aye basabasa ama Berekum aye basabasa it's a co-president. Sebi muti social media ho na muti ya ze media no so ana app no so na muka kansem bia bitimi na sasa am dabi o na sebi o Berekum hine ti ase a obetima ko Dormaahene se o ko se nwura de bad ne ha no de bad de pan nke ha no se obeja ne man ho na ko bone man of yi ase dabi woman na so ye ni ye na ye odia Jam co-president sometimes nye di atem nye kwase anya aboa nye hwe sometimes we isu ya adwene nye tia say development is open development ba development ema woman fo ko Dormaahene no manfo wo kire wo mo wo ho Dormaahene no manfo wo kire wo mo wo ho wo me nka asem Dormaahene ho efi Dormaahene kro ne mu efi papa emu nye sebi akono nchen Berekum na sebi obi afri Dormaahene se oku Berekum akono senwura nti co-president sometimes mo ka se bia mi dwen ho sam ani na mo kasa what I say because Berekum kro na down eso efe enika bie chen Dormaahene kro no na we bono regional house of chief president utimi ko bi ko se o ko se senwura ene nanka oja wo ya jabi national house of chief president anya nko be ko ba bia na ko se senwura we national ne de nanka okọ you know akọ se senwura na okọ drop na akọ se senwura da fa yesa ne ye no ade so ye bono regional house of chief president ntia na otimi ko is offense ka ho anaze bunu east ka ho na ko bunu east se mi ko se senwura na wakọ drop se mi ko se senwura na drop hin na ote wo ye de drop hin na ote wo Berekum traditional council no esu Berekum manye Berekum enye sebi o maiketo o Berekum ye kuru kese ye o maikese omo safri askore Berekum fo safri askore enti adentia as obi a national house of chief president utimi do unsi was o ko senwura wo bi krum na wakọ so chaos
o ko so ntokwa o ko so niam wo ho adai Ghana ma mpanyimfo ha ense bi obi ankasa nyese ntokwa ni si na ekwa yese sampa nyese ntokwa ni si na akwa yese sampa na afidi akasa an ye kan ye sebi obi ani ni nkui yo de ma ne yie se de otumfo kan no hwe manfo de ma no ema omo na me so menya me de na adenti na de bia wo pese uko obi krom na uko so ntokwa uko obi krom because Berekum ya uko wa de metwefo kan uko we anko president ma me ka se me chew se na Dormaahene eko Berekum ya de ye friends manfo ko na ka Berekum ohene wo ho e no so de metwefo ehia ya nka de na besi e wo Berekum de na besi wo Berekum ozo me tie ho ase se wodi nkui wa ha di nkui so wodi nkui wa ha di nkui so wodi nkui wa ha di nkui yes so wodi nkui wa ha di nkui de be biem na se bia wo se o ma kuro bi entokwasim abusa fe new update Berekum anko president we your dia and we your dia Berekum untimi nka nche Berekum se on free buno area utimi ebi sunsi da kashkaba boafo onye rade boafo onye rade onzo wani mu agu ase God have mercy upon us. fie prima o okoye ne yesi fie prima na o mo apam ne mema na o ha nko mbebo papa fie pire ho no a okoye no se ne mema na okoto mema na nko mbebo papa emma no ene wafa ho di o mo apam nti wafa ho di o widie mu anya wo ya ka okoto mema no a ko mbebo papa. God have mercy upon us. Ade we ya we ye we nyansa be ne wo Dormaahene mo ye moa munsua nyansa wono wotini kurom ye de hai ne kura no a won ne hwe ho e ha be ye ne de o tumi wo so wo mprempre no a wote ho no nti wo koye bibi wo ha yi na sutire o ma wo kwai se bra no de wo de wodo akobo wodom na dwumadi na yedai akoso na yefe Chere wadwe mame e wo comment section. Hi Penyah Media.